ndayigaze ko hacazana yindi hacazana cyane rezo social kiragoye kuko kugira ibyo ku marezo social cyane ko webura ndabize mu nzambi iyo gutima icyo nakara nzambi ugasaba nyene yuko utinyuka aho nyene ntabwo ciye ariko batse kuza kugura oya dada uragotse ku marezo social mbere umuntu wa mbere n'abantu ya mbere n'umuri washaka cyabajya bamubashatse birabana n'imico y'ahantu bagabiti y'abantu umwana w'ingebe muri Canada n'ashaka gufata umuntu w'ingebe mu w'ingebe muri South Africa n'ashaka gufata umuntu gitahura nanje niyo mpamvu sinshaka kuze kuvuga imvuga twabe muri yacu dukoresha ariko kamara y'ikintu byakasubiza ubona kubera afakasi ikintu nawe rero wewe mbere benshi mu kwaruka kwacu bakeneye ujya mu magenda kuvuga akatafise icyo agiye gukora kiri kere kiri akamu mu zara mu kigega cy'iki ushobora kuvuga n'icyo mugaje ntazavuga hamwe y'ibyo musanzwe mukora ku marezo social radio donc sintuze kandi bibaza n'amacane cyane ubwo ku marezo social kugira ngo wese uri kumuntu atinyuka usanga umuntu atinyuka kuko cyane na mbere amarezo social ni kugira abantu basamara turabaramukije abakunzi ba Menya Nibi Media, abakunzi ba Breze Journaliste na Keve n'abakunzi ba Irebe FM muri rusangi. Turabahaye mwiriwe akubiriwe na mwaramutse kubaramutse. Uno munsi rero nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'abatumire babiri, umwe n'umukobwa mubona ashajije cyane n'undi muhungu ashajije cyane davantage. Yego ni Yves Karekezi na Dada Bronza, nabamenyesha makuru bo muri Irebe FM mu biganiro bikunzwe cyane. Reka tubanze tubaha ikaze kameme, turabahaye ikaze mwisange mu kiganiro Menya Nibi gica kuri no mbonesha kure yacu ya Menya Nibi Media ya hamale. Turashaka ko mubanza kwidondora abatumire mwebwe nk'abatumire mwidondore abariko badukurikirana muri iki kiganiro. Jenny Darlene Gavis, benshi nko kuri radio chef ni microans kuri Dada Bronze na rezo social nzine kuri Dada Bronze Mutama nawe ni Yves Karekezi amazina nawe n'ababyeyi amazina y'umwuga ndavuga ngo umukoresha makuru y'abantu kumbuga kandi zigiye zitandukanye nka Info kabiri gatandatu abasanzwe n'umumenyesha makuru usambizira bafa usambirana kuri Mega FM mucana n'ibice bine kandi kuri 3 akabona n'uko bari mu mahanga aho isambira cy'amajwi zacu zashobora gushika nk'uko nabivuze n'umumenyesha makuru usambizira bafa nkamurira mu biganiro bibiri ikiganiro ku Burundi hamwe n'ikiganiro ku Turashoboye, ikiganiro ku Burundi tukaga ku mico imigenzo y'abana b'Abarundi kuva kera na rindi kugira tuyigarure tuyijyobore muri bene Burundi bana ko bashobora tuyituruka imico n'imigenzo kandi bavuga ati utayakaranga utayibanga akaranda n'ubu tutaganya akaranda bagatorana ibindi novuga ni akaranga ko mu bindi bihugu bari bituma umujura cyane cyangwa bakashobora muri ya mbere nyine muri akazoza yanyinshura mu gicacu cy'Uburundi demere karani demere sosa ifashe n'undi gutembere ko Dada baramuzi barabona barashoboye aho twikaze barabona bitandukanye rusiro gukora yiza inzu byubaka bakana byubaka n'abana bati baje muri studio kugira ngo ikiganiro gusa ikintu byubaka ku buryo yamiheze tuma feedback yagira abakiya bo bafashwe sivyo Dada nawe yavuze ko mukorana mu kiganiro Turashoboye. Umugabo usanzwe ufise n'ikindi kiganiro ndakuzi. Usanzwe n'ikindi kiganiro cyitwa Irevert. Atukorana kandi twatsi batatu witwa David Akoze na Rafael. Muri Irevert turagira amadeba nibanye abanywanyi babishamo
yaba muri gospel mu muziki canke zibabaje ziryoshe za byose tujamo usanga rero kugira tumwe kwa kunyene yaga n'abantu kumenya utuntu n'utundi nabo nyine bakatwigisha natwe tukigisha aho nyene rero tunagenda no kuri sije yacu y'uno munsi mwavuze yuko mukoresha ikiganiro ugwaruka turashoboye kameme ntibabesha turashoboye kuko nitwe tugifise ingufu zo gukora mugare turashaka no turashoboye ariko abantu bagiye gukiva bakora neza atari abantu sivyo hari umuntu avuga ati ndakomeye nshaka ikintu gishoboka yihuta ariko ugasanga barabikoze nabi ucukikemuza ubwenge byose magiranire oya gusa hako ugira ingufu udafise ubwenge wotumugira ubwenge ukabura ingufu ndetse magiranire mwene data batwitonde twaba twakurikiranye igisata cyo mu filime ngo inda yadutinje mukuru umwanje mukuru magiranire aho nyene tukingaho kwisije uno munsi tubavuga ku vyerekeye indabirano z'ugwaruka Imana yaruhaye mugabo iyo hageze ku mbuga ngo kanamenye ubona ko arizo ziyoboye uno munsi cankwe ama social media ni gute ugwaruka twebwe dushobora kuvyungukiramo mu gihe tuvyitwayemo neza niyo sije nyamukuru uno munsi tugira tudebateko na cyane ko mukoresha ikiganiro cy'imico n'akaranga by'u Burundi ankoro mugakoresha n'ikiganiro cy'ugwaruka uko dushoboye dushaka rero mutubwire mwe nk'abamenyesha makuru muratumira abajene benshi bakora ibintu byinshi kugira bababwire ko bashoboye umugabo ndibaza ko mubo mumaze gutumira nta numwe arababwira ko adashoboye ubu bose baraza bababwira ko bashoboye turashaka rero mutubwire abo mumaze gukoresha ibiganiro bamaze kubaca imbere mwaragiye mwumviriza amaverisiyo y'abatandukanye murumva bababwiye yuko ugwaruka imbuga ngurukanabumenyi bazitwaramwo gute cyangwa bazikoresha gute kugira ngo zibahe ivyunguka nico uno musi rero dushaka kuyaga cyane kirakomeye gose kiragutse gose kuko tugiye kuvuga ayo marezo sosiyo ngaho iwacu twengahaye dukurikira ibirawe tumenya rezo sosiyo ariko imaze kumenyekana naho kenshi rero bacu atana kimwe bitwinjiriza muga kenshi tugenda kubimenya abandi bamaze nk'imyaka 3 bamaze nk'imyaka 2 babimenye ugasanga rero biragoye ko abajene b'umwari wacu babikurikiriza kandi example y'abamenyesha abajene benshi b'umwari wacu bariko baraja kuri Instagram bariko bayikija kuri uno mwaka abandi bamaze ko 5 mu bindi bihugu ubu usanga kugira iyo hoteli uzoyiga tape ingorane nyinshi bisaba ko urinda nawe kuba biruka inyuma nyene abo bisaba ko twebwe abajene twebwe urwaruka tuje ku mwanya tuze turamenya ati niye rezo sosiyo ije nihe nshasha nk'ubuye se abantu ntuze wa Facebook arageze kuzana ijya trade ni yande b'abarundi bariko ubuye turashobora kubimaze amazina 2 umwaka imyaka 2 yaje kukonferansa X Twitter ngabo ugiye kubirabana nawe bajene ko barayikoresha kuko niba bimaze umwaka imyaka 2 mu yindi myaka izo bigeze nawe rero kumenya ati tuze turamenya ikintu gishasha kije rezo sosiyo nshashije twije twakitare tuzogira kwizomanza gutera imbere cyangwa izogenda gushika kure kugira rero tuca tuyijako kandi ntidutinye ati iyi rezo sosiyo abarundi ntibayiri kuno mwaka ntabuzi mu myaka 3 aho iyindi rezo sosiyo izobiharawe ariyo tuzatwo turakoresha kugira tumenyekanisha ibintu byacu icyo ni icya mbere icya kabiri nkunda kubona cyinshi mu bajene turakunda gukoresha n'amarezo sosiyo y'amafoto yo kuyaga ko yo gucatinga gusa ngabo ayandi marezo sosiyo yo yego ushaka gushaka ifoto ibiki ubwayo yo kugushyira imbere twavuga nka za LinkedIn ushaka gushyira kukerekana ibyo ukora ukerekana ibyo ushoboye ukerekana amadiplome yawe ushaka CV yawe igashika kure bwayo marezo sosiyo turiko abajene mu ngahi wacu ugasanga
urazanye nk'ikintu nk'iyo media y'iwanyu ugasanga hari indi nyanyu mwayigira kandi indi ariho ihuriro ry'abantu nka bose professionnel bose bakora ibyunguka umugani wabo bakora neza ugasanga kenshi tutabiriko ugasanga ejo nawe barakoresha umuntu arahejeje universite ngabo iyo rezo atayiriko cyangwa izindi rezo zose ushobora gushaka ifoto yawe CV yawe iki icyo ngereza nk'uko twavuga muri ubwo kuntu kutamenya cyangwa tubere twakufite inata niko novuga twaguke n'ukuri tujyane n'ibihe tumenye ati niye rezo ubuye nka projet nishako igashika kuri kamenyekana noshikana gute ibintu byanje tukondakora kure je ngabona ko barakora ukazana yuko niyo baraprofita twinjiye muri mondialisation twinjiye nyene ko ibintu byose biri connected aho umunyagihugu muri Canada umunyagihugu muri Hollande umunyagihugu hose ashobora kubona ibyo ndikondakora kandi ashobora nyene ko bishobora kumufasha bakavuga ati kabwo ndagufashe nanjye ko nahugezeho turi no mu gihe cy'aba diaspora bariko baraza mu Burundi bazana imitahe ngabo ba diaspora ntibazo gusanga kuri Facebook ajya bageze kure bazo gusanga kuri WhatsApp benshi WhatsApp bose bafata nk'umwe ngo bashobora gupubira kiki ukigira ko bajya nyene abakozi baguha email urumva ahantu dukeneye ko bishika tumenye rero ibyawe twagufite batikamuye jana disinja kure kuko umugenzi wa Dada Bronze yavuze byinshi yavuze ariko nza n'ugira utuntu tugera kuri dutatu burya imbuga ngurukanabumenyi cyangwa imbuga hwaniro ni nziza mu bivanye n'uko arazikoresha n'icyo yashatse kuzikoresha ndavuga nk'intention yiwe yashatse kuzikoresha twavuze ibijyanye n'imico n'imigenzo tujya kubona n'umurundi datandukanye n'umundi munyamahanga w'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuba dukoresha bya mbuga ntikizoja kure no guta iyo mico yanjye kandi ntikizoja kure no gufata bya bintu 13 by'amabega y'ukwezi kuri bimwe tugara bisanzwe bayarenga birabaje ikibazo muri yakiri dadasinzi nka wewe ikibazo kiri mu kutinjira kure kurwara rwacu abakeneye wewe arabona yuko muri uwo mwanya niba barenga iwabo niba atunzwe neza mu miryango barafise imidugana baramudepoza abandi nabo baravuga ati dumwe hari ubuzima bw'uno munsi nyine abaye mu bwiza ntabwo yuko bijyanye bikwiyemo ari by'ababyeyi cyane ntabwo basanga muri cyo twabona umwana yakwiriye mu masambu ngo n'umwana usanga yoteye imbere n'abundi barasamara urubundi tugeze mu sinzi ko ubuzima bwose n'ubuzima bw'ubundi twabarundi twakuyemo cyangwa bakabona twakuyemo zimbaho baniro ndakubwiza kuri 70% bazikoresha mu kwinezereza sibyo arabasho yavuze dada n'izo platform zaravuga aravuga atanumuntu ndazizi barazi Facebook ikivuze neza nko muri Tanzania Instagram Tanzania 2017 bayikoresha cyangwa 2017 bayikoresha nko gukoresha Facebook cyo tubamenye yabo bari n'umuntu ushobora gushirika mu distance sibyo n'abandi barashirika mu distance ariko ubundi ni bangahe wewe ni mu misho makuru yo kwitera intensity je Instagram ndayikoresha neza gisata ndimo ndakurikirana niba n'umenyesha amakuru shaka kumenya amakuru niba n'umenyesha amakuru w'abatanga neza kumenya indangagaciro runaka n'imbuga z'abakoresha ndaza kugira kido ibintu gushikiriza abene gihugu batwumvirite na hitu byacu bigira hose ariko mu gihe niba wundi ndabikora shitse gukazi n'akazi yaheze rero ngako zamuga zafashe gukora akazi umunyakaranga umengo wogenda ugategura kujya mbarungo kwa gatatu kwa Mungu bikayaheza kumbuga naho haruzi YouTube ari indirimbo nyinshi hari kiganiro byinshi arano no gutama no yizina arano Canada yigishi kundi gusura bari mu Burundi zibyo yakivuze neza Instagram benshi baratukoresha ndatunga cyane amabare baraza twumva ubona mu ngirime yisi uzosubona ifoto z'ubwambo zikumbuka abantu bizamwe basukabona ko yambaye
ubuhuza ari ku mbuga ariko kwiyumvira ati abashobora kuri statiki ndashoboye iki ndashoboye iki uburyo umuntu yambaye agahuzu urabona bameze neza ati ushaka kwibara mu gihe nshoboye kuvuga amakuru neza akaba atakaza ifise ndavuga ati jeno munyisha amakuru ndashoboye hazo umuntu yikora akavuga nti ushoboye n'iki ndafise ari hano ushobora gucishiriza kumbe neza rero cyambere mbere yo gukoresha imbuga kuza kuyahimbira imbere yawe tumukoresha Facebook yawe imbere y'icumi ura iyo buke mbere kuze kugira ngo ureshe uze buke kugira ngo uzaraba amafilm sibyo ni byiza ibintu cyose twishya mu cyangwa umwanya wose tuba dukora ariko dufate hamwe n'akazi mu mwanya wo kuruhuka sibyo urubuga rw'amarara rukoresheje nka contact nk'abantu batanu uvuga nti ndashoboye ibintu n'ibi ko WhatsApp ushaka mu ndege cyangwa mu cyumba cyangwa n'ikindi gikorera nyuma yaho uza kwishura andi bagenzi hariho abantu bavuga nti ndafise umuhango hano runaka udashobora gushora umugambi wanjye ukaja habura iyi ni cyo yabivuze burya nta muntu azoguhemba 50 azana wicara rega n'imana ihezagira gukora imana irahimani abazungu wicara rero ugiye ku kivi kerekana ibikorwa byawe ukaja ku kivi ukabona umuntu wese usamwereka kuburyo jewe ndamaze gukora ibikorwa byinshi burya byafinga amikoro yanjye ushobora kumufata mu mugongo ikindi cya kabiri gituma ugaruka mwinshi bituma aravuga nti winezereza utabunga n'ibyo ufise ndadutse ikintu cyagwiriye zimbuga aho uje kuzibona ukabona nakandi gahunda keza nakasa neza nayo gasa nakandi iki akumva umengo ari nabo zitwara mu ngeso mbi uvuga bijya bintu yabonye muri naka abibaho n'ashobora kumuhereza ibintu byinshi nta kintu kimwe ashobora gukora kubera uwo agashaka kubaho ubuzima adashoboye atangiriwe cyane cyane bakora n'abiyewe akavuga ati bagenza ndavuga n'abakora bageze ku n'uku bibaho Yesu bamumenye ndetse kugira ngo imbuto zibazo mu bamuza nyabwo amuntu n'ibyo tuharanira kujya mu buzima bwiza uharanira mu nzira nziza ugafata umugongo mu gihe wabisaza Jeka mbere n'ubwo babivuze ngaho n'ibindi cyose twamenye imbere yawe icya kabiri umenye icyo uraharanira icya gatatu izo mbuga zikubyarira umusaruro bitoroshye gusura aho rero uvuga yuko rero amamega ya 13 miliyabuke umuntu agura hariho n'abagura n'ayarenze ugerageze basi yakamishe mu musaruro ikire n'igihumbi nawe kigaruka hari n'abavuga ati n'umusare wayo none yabonye hariho kuvuga ngo ukanamenya ibintu bya cyber attack cyber criminalité donc sinzi ko bajya nabo baba bari ko bakora mu byunguka cyane ku bari ubugizi bwa nabi nyine baba bashaka gukora mu bakoresha mu yindi rero abantu turamo kuzimuga mu rundi nuko ibintu cyacu tugira kwanga ko kwirinda umengo ko wigaranye abandi inkuru y'agacamutwe yikurikirana Sibayibona inkuru y'agacamutwe yikurikirana rero umva yanse imitaje y'ubuzima twati je ni mu y'agacamutwe cyari akakora ubugizi bwa nabi ariko kubera abantu bakiri ahantu mu mbise biracitse abantu bakurikiye sinzi kubona Jisho rachumba ngao ukuntu murakivuga ndi akanya gato ndashaka gutahura ibyo mu muravuga ico nico Wiki nacho nibaza ko mu Burundi turacafise barriere twishize ko bivanye n'indero domaka yandero kugati kuvuza induru cyangwa utekereze mwana ayobona amashuri akazi nyine ubuzima buciye ku murongo niyo niko batwigisha ndagaragaza ko hazaza naho yindi acaza n'amarezo sosio kiragoye ko kugira ibyo mu marezo sosio cyane ko webura ndabiza mu nzira mbi iyo guta imico n'akararo inzira mbi ugasaba nyine yuko utinyuka aho nyine ntabwo biciye abantu bati kuza kugura kigero oya dada uragotse mu rezo sosio mbere umuntu wa mbere n'akamenya mbere n'umudi washaka cyangwa
zamuka mu mashati birabana n'imico y'ahantu hagati y'abantu umwana w'ingebe muri Canada ndashaka gufata umwana w'ingebe muri South Africa ndashaka gufata nakuze kuzivuga zimvuga twabe muri yacu dukoresha ariko kamara y'ibintu by'akasubiza unakora kubera afakasi ikintu nawe rero wewe mbere benshi mu kwaruka kwacu bakino ujya mu ntagenda kuvuga atafise icyo agiye gukora kiri kere akamu mu zara mu kugeza kivu tubaza ko ibintu zaje ushobora kuvuga n'icyo mugaje ntazavuga hamwe y'ibyo musanzwe mukora ku marezo sociale sintuze kandi bibaza n'amacane cyane ubwo ku marezo socio kugira ngo biza kuri ku atinyuka uzakubona atinyuka kuko cyane na mbere amarezo socio kugira abantu basamara ushobora kubasamaza tugira imyandiro nyine kugira ati umuntu mpaka n'umuvuzi nduru none utabanye n'umuvuzi nduru ko wiyerekana ko usha imbere amarezo socio amenyekanye kandi Burundi nicyo mvuga ati ntibirashika kure rwose ko abantu bakigira ibitakazi bose tuvuye ko n'abana menshi yose bafatanya amafaranga ariko gusa ikindi nacyo abamatara y'ubandanya ari iwacu kugira ubwo n'ahandi hose kugira iyo rezo sosio ugire konto imeze neza usanga nyine kuberurira ntakuberura mu ntuze mu gushyira isoni rero kuvuga iryo jambo gutinyuka gutinyuke tugagire ibyandero nyine duhabwa kandi ko ari ibi ugakenshi usanga atajyanye n'amarezo sosio usanga batubwira ati genda bukebuke kwerekana yuko wishima yewe weruye wagize ntikwe kuko urabereka lifestyle yawe kunyene sohokera ahantu hameze neza kumbe ibyo byose ni contenu ko kubereka umubagaburira kugaburira abantu bafise uko bubahirije imico n'akaranga kandi bakagenda neza imbuga ngurukanabumenyi zirafise guhanura ntizicako ibisutwa gusa cyangwa zigira iki divertire hariko ibiganiro byinshi umuntu ashobora kuraba bimwedika ikiganiro cyo kubivuga miniti yose yana muto umuntu mwazi tekana mutaha ari iki kiganiro umuntu amagicuga gusoma baganda acyatsi yenda ndashaka ibintu byinshi kuvuga haba ukuntu ntangura kubona barafise ubwoba bafise ibyo bazovuga bafise ukuntu bazonaba bafise ibintu byinshi ikindi nacyo ndashobora kuba bafise ati jewe sohokera ahantu hameze neza ndakeneye yuko nzandahanura abantu byerekana amafaranga mu Burundi byerekana ahantu ho kuvoyaja kuja gutembera bisigura yuko bitava kuntu banyigishije ko gutekereza ko ibiki kugira ibyo bintu usanga kenshi bigoye kugira ndabitangura nawe urabyumva niko ndababwira ko umuntu atinyuka kandi ifo nk'umwe ndabagaburira ifo nk'umwe ndabazana ibintu bishasha ubara kugira ntinyuke nshaka ukuntu banyandera baronka bwaba abantu bavuga byose ndabishyize ku ruhande nta bavuga ati ndagiye kubera kenshi hari nk'abantu usanga dufite ibintu byinshi byo kuvuga ndashaka ibintu nigisha abantu kugira ngo ndonke attention yabo kubera nyine ukabutire attention nyine ndakibatora mu gute kuko kiragoye ikibazo cya mbere umuntu yatangiye kuzana kugira reka nshaka ibindi yavuze yuko kigira gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ata objectif wagize telefone yawe ugiye kubigoye ushobora gusanga yakugize amafaranga basha neza nk'abantu dushaka abantu
batukurikirana bishimira abatanga kugira dukurikirane abandora turaba igitabo nigeze gusoma kivuga ngo ki guverinero monde n'abanyepolitike cyangwa n'amarezo sosiyo cyangwa n'amarobo icyo gitabo cyangwa n'amarobo nibyo wewe si ngombwa urubungo burinde kugutega ugutwi radiyo c'est ça la majorité y'abagenda tugiye muri filozofi tuzi qui gouverne le monde donc c'est la pensée icyumviro réseaux sociaux c'est ibyumviro by'association aba politike ni ibyumviro by'amarobo ibyumviro yerekana kora ashaka ko tuzora dumanipira amantuzeya amamashini ya la pensée donc la pensée c'est une nouvelle technologie iyo technologie benshi ubu yabagize abacakara babo sinzi kubira icyo turavuga nico réseaux sociaux ntabwo réseaux sociaux ni kigwanisho gikomeye cyane kuko no munsi wende tugezemo hariho ibigwara byinshi maze n'isi mbona bifata abana biterwa nuko imbuga ngurukana bumenyi ziga par exemple umwana arashobora kuvuka ageze nko muri siza ugacumugurira telefone ya Android uwo mwana ntazi bikorerwa ko ateye telefone afivyaravye kandi usanga nayizi gusumba umuntu akuze uwo mwana uribaza yuko niyo ayikura niyo telefone ubwonko bwe buzogirwa ke impact nyabaki sinzi birande muri birande cyangwa negative birande alumisho ijonye umwana ufise uburyo samiko buri mwima aragaza umuhereza kwa sawa bebe umuhereje badashaka ingizi n'ibirwa abo imuhane ikintu bagaje mu mutwe uwo cyo ndibaza yuko umwana wasiza hamwe bamugura telefone Android yego ni cyarayitora mugabo umenye ko araba icyo ashaka umugihe wamuhaye utandere wayimuhaye cyangwa ibyo ategerezwa kuyikoresha yirabira ibyo ashaka kandi ntugire ngo bizobura icyo bimuhindura ku mitekerereze yiwe mugabo cyane nico ubwo nibaza yuko ikintu cyose tutekere mu buzima bw'abakuvuga kandi umwana ari ku mwanya wawe nimba udashaka umwana wazore bizana abandi bana ataramenya ibyawe aho nyine rero dada turimo ku musozi w'ikiganiro turashaka kumenya ni gute none izo mbuga ugwaruka bungahe iwacu mu Burundi bizungukiramo zirabigisha cyangwa zibabyarira amafaranga cyangwa zibica mu mutwe abo icyo bibazo bazikoresha cyane je mvuga imbono yanjye nk'umunyamakuru nk'umukoresha yakura birakukaho kare mu gihe babona ko urubuga rwanjye kugira ngo rukwiye umuntu akeneye kugishaho ibikorwa ciwe cy'iterambere kimuzanira kunguko ndamubwira nti reka ndagufashe ariko nawe twizeye pase nawe kugira ngo imbabura iwawe yacu na imbabura iwawe kuko byareke kuri nanje cyagikora ikintu cya mbere burya abantu bakora ko mu ndimi z'ibyo n'umuntu bakora handi kandi n'undi muntu kandi burya n'ibyo rero turabata niba aranakisha amaherere n'akakisha twefata ngo nakazi hatari mu gihe ufite n'urubuga rwanjye ngenda rw'umwuga uzumviriza urungiriye ureka kubisha mu nzara kugira ngo nzakane kugira ngo mutamo abana kwitwa bana cyane n'abantu basanga cyubize ariko ntabwo sisi ko urike ni arasaka kuri cyangwa kabaho ko neza ashaka kubimenya so kujya ko mafatanye n'umvuga ko bagize ibintu byabo akindi naco abantu kwenye abatima filme uko barisha kumbuga akanyicyubire zindana kwa mwanzo uko imbuga zaragishumba n'ibindi bitandatu ikipe bitandatu na hayo bitandatu na hayo n'izindi mbuga zindi nabyo zinaza kumwe bari bibanya mu monetization y'ubumwe usanga bijya kwa kumwe rero ariko ikintu cyabwishe mu buzima cyo guhanana n'ugani cyabwifata nk'akazi biza n'uburyo bwezaho n'uzugisha ku mutima n'ubwenge ariko tuba turi part time amasaha n'ibiko mu bantu
bijya bintu ntabwo bikunda ibintu byanse byose aho nyene data imbuga mu Burundi imbuga ngurukanabumenyi abajene zirabica cyangwa barazigirako cyangwa zirabavyarira amahera cyangwa zirabahombye igice kinini ni nuko ana Burundi barimo ura agahugu gato kubera kubera amaherezo sosho nshaka konekita abantu rero ngeze tukati urashobora je nkora n'utuntu two ku maboko cyangwa nkora ibindi bintu aricyo cyose amaboko y'iwanje ndashaka kugumana ngaho mu kazi abadori isoko y'iwanje nshaka gukora ku isoko adori isoko y'iwanje ndagishyize ku maherezo sosho nzanugururiye isi yose ndishe kubibona umenye uko komande yawe ndashaka kugurisha isi y'urana maherezo sosho iwacu ni isoko isoko ndashaka kugurisha nuruga ngo ni kuntu mugari ntareke kuntu mu gihe mugira abantu batatu bashaka kubona ibyo twakora mugakomeza kuri rezo sosho ugasanga abantu bose baramenya ati adandaza impuzu akora iki na cyane ko hari n'amagurupe ya WhatsApp usanga ngo naka ngo dodo fashion usanga rero bati ico n'icyo none ugiye kuraba abantu bagura nka bouquet y'ukwezi ariyo kuzoza bariterera inkuru n'abantu ku ma WhatsApp gusa no kuraba utwo video dutwenza kuri Facebook bikazohereraho n'abazikoresha mu buryo bwo kugira ngo babyazemo umusaruro bahigire cyangwa bahungukire ibice binini tuba igisigeze ni kamera n'abatayikoresha akamaro barabibona ngaho rero tuzi cyo twamenye icyo twisangamo tubaprofite tubaprofite cyane tubaprofite ibintu babone ku mastatut barabikira amalinke biyabone rero uzasanga hari umuntu usanga kuri Instagram ugasanga afite abantu akurikirana abantu igihumbi ugasanga ifitiye abantu duzi nabo usanga ari famiye gusa tubashimire rwose ahubwo imana ko muhari kugira natwe tube dukora ibyo nyine nibyo gushima pe ibyo mwe bari ufite icyo nyirawo ndasaba gukora ikintu utamenya kandi mu Rwanda kakene mu kutamenya kwanjye ugasanga ndakoze ibintu bidakenewe rero inzira yuko ababijejwe abashobora bafise ubumenyi buhagije gusumba abandi nayo umugero wacu urateza imbere ibyo gukora cyangwa mu rujujure gukora mu kumukirisha amakontenti amasezi kandi nk'uko nabivuze iki ni ikintu cyagiye wimekarakiriza si ikintu cyiza kandi umukunzi cyane bikarakiriza umuntu yaraje amatara umuntu afite ikintu giteze twese hamwe birasohoka ujya ibintu dukora kuba ikintu cyakugira n'ikindi cyatubwira ariko rero mu gihe ushatse hari ijambo rimwe ry'imbabazi n'uwashaka gukora inyarwanda uzagenda wenyine cyangwa se gukora ibintu wenyine ariko n'uwashaka gushaka kureba ibyo ukora uzegera abantu kandi n'abantu ujya umuntu n'ikintu tuvuga ko twabyawe n'undi muntu uvuga wakirwa kuri ino saga twabaho n'undi muntu umukwiye wigishijwe n'undi muntu nibuto mutekereza imbuto bizokora bifashwamo n'abandi n'abarabigaragaza n'abandi bantu umunsi uzoshengera cyangwa uzosaba n'abandi undi muntu tuvuga ko kantu umvise igihumbi ndimo muri kindi gihumbi utobavuga cyane umve yuko utobavuga cyane ikintu ubona igihumbi gisangira n'abana batatu bane aho nyene turiko turakonkriwa ikiganiro Dada Bronze wowe wotera akamonya baki ugaruka rukoresha imbuga ngurukanabumenyi icyo cyambere ni kumenya umuntu
urazi abantu ibyo bakeneye ati umuntu arakeneye kwiga arakeneye kuryoherwa arakeneye ibintu byinshi hama rero icambere we namenya wukorera n'ibintu ibyo byose ushobora gutanga content yo kuryohera abantu yo kwigisha n'ibirani kamenya ibikora icyo cyambere cyangwa naco ntutinye abantu batinya ati jeje ikintu zabonye umuntu umwe bagasanga uriko aratinya mugabo shirako ataje ko j'aime ataje ko comment arakomande atagize partage ndayaboye rero nico gikenewe cyane mu marezo sosio anacaca muri tsoro kati abantu bayibonye ntaye cyo bagize barabibonye dutinye rero kayakana kugati nkurikirana n'abantu cumi bimutinye ntabwo bandanya kuko kuri amarezo sosio akwereka abantu babibonye ni benshi abantu bagize abajene turakunda abajene gushaka twese turakinege tubonye yuko atariko baradukurikirana cyangwa batari atahe action bagize ugasanga imaze iminsi twagize ijana 10 gusa action gusa dutinye twandanye mwanya yagize commentaire kandi ego yakubwira inzigo ngabo yabibonye kandi umunsi cyo kiyaga gikeneye ukadandaza azogaruka kurondera azogaruka katarige tubona ahantu umuntu akora ibintu n'ibi ntabwo usubire kumurondera kuri Facebook cyangwa ahandi hose cyangwa sabe nimero ziwiwe cyangwa narabonye uko ari umujungu mu Burundi ariko akora ibi bintu ndetse nagize iyo besoin nzobirondera ushatse kuvuga rero ati ntibazikoresha mu kwishimisha ahubwo bazikoreshe muri business ahubwo ntidutinye icyo cyose tuvuga ati ntidutinye intango ntidutinye intango kandi abantu barundi barabikurikirana turabibona tuma twanda hariho n'ababibona ntibabivuge ko ngabo babibona umunsi bankenera kuri bya tukunda derekana azogukontakta ati nabonye mu jeune aho nyene Yves nawe uhimiriza iki aba jeune nikishe bivuze turabe umunsi umwana Imana yamuhaye akoreshe neza twaba ku buto bwacu tuze twicuze iyo menya bijya Imana yawe kujya umuntu ateragira kuri yewe akayivomerera akayibagarira akarere birakenewe ko Imana yawe ibisigasira nk'ikigege hama udodore merci beaucoup mwakoze cyane rero kwitabira kino kiganiro cyacu tunabashimira ko no hanyuma tubakeneye mu twitabira hama mubandanye mukora ibiganiro mutumira urwaruka rutandukanye kugira ngo mwumve impano zabo mwumva n'ukuntu mu by'imico n'akaranga buruvyitwaramwo neza yego Yves Karekezi mwakoze cyane wagize neza ndamubwira abantu gukurikirana urubuga rwanyu neza mwegere urwaruka rw'ukwizi merci beaucoup yego amen dada wakoze cyane tahema haryohewe merci tunasaba nyine banazona kore na partage cyane baramuyikiye abakunzi bamenya n'ibimedia abakunzi ba Irebe FM n'abakunzi ba Yves Karekezi na Dada Bronza twari muri kiganiro menya nibi mushikirizwa bicenga kuri no mbonesha kure yamenya n'ibimedia tukaba tubizeza yuko ikiganiro kizobaryohera kandi ubutogikurikirana cyose yobahomvye hama mugire subscribe mukore n'amapartage stay tuned kuri menya n'ibimedia mwarahezagiwe